Lamka Talk entertaining ting na pegun chibay hun bang tanhiam Lamka Talk ina hall nungina tunina sunzom theidi na iyoma toy sut zop non na dinga hile namu mayon leng ya kanunga kigel te khong namu lele bang to kisaya chi khana thei ngal diun ka gingta zan halje kina Imphal e notice file lik oma he kha MMA kibeina mitam takina ithei dinga tulaya sports larma ma le mitam tak lunglut na pana hiai kimol na tungto na tunia gold medal hiaya Lamka Ultimate Mixed Martial Arts and Fitness Club mo hiaya heutupa Khup makai nanwaya kha Lamka pana som lekhat batelun chinwai telaka mi sagi na gold medal to in lumong tungki kumo hiai kha kipa hwai pen ma tua inamu lel hiai ti kha amau kha gold medal latute ahiwa ingai sanga Amaute to aban bana holim na khata nei di hiya tunama sapen na hiya Niangngaidim unaunu ama khan numei tumai leng in houpi khata aman kham medal le an lata hwai na tunia ama houpi theinon dia omnon hi man na kipa hoya hiai Lamka Ultimate Fighting Club kha naktaka mason le kalswan jela hi chi kha hiya heutupa master DC Khup tungto na kha thei oma hi chi kha Amaute ya kipa hwai tu na holim na inei dinga di dim zo chang na aban bana champion te kha holim na omto de hi kipa hwai no na tuni na holim thei di ni oma wana heutupa pan lang na zia ka hi tan tungu na hi chi kha ki thei maya mo kipa hwai ma notice file lik bangan na ba experience khen khat khong non share ut omle non gen thediam ke chu kachi masak na pen hintin amasa chu north east fight lik hello hintin ma tu kachi na pen kha chu mi tamin den azo bang he no panop ma mi tamin den mi len nom ho pi le no min ten anop na lam pang chu ken ka high experience hintin ka na mun teo ho to kachi na mun teo ka ki ma cha dan te ho zo si nom ka savek he anop lo na ni ka help tu main chu introduction khong akigen hin na mo achang se ma entuten on thei na diu na koi benga om nanu na pa kwa chi tin gen thak diam ka pa mi na hi le kam thin kham a hi kanu thine hoi chule ka naw a hi le tu nom to no ma mo nang khai ai na lung lu na ai chi banga numei na hi na kha nangai sang hoi dia ka chi dia numei tam takina a hi thei lo aphak zo lo khanang boxing hi na thwa MMA to ki sai banga moi cha kalswan na nei na hi na banga sungkwan te hi mai ke le siam sin na kongkhonga boy na haksan na khongom khaya haksan na chu atuk lo le lo dinga hi ken chu ka tuk ate hi le ama sa pe na chu som le pai lama ka te haksan na ka tuk hi ma achi lo dinga ka hi aji chu chanau te lama ki pa kha in sung boi na ki to in tin mi thi na lo su na ho bai ki to in tin ji kha chui lo ding ka ki sak azo training le chi ta lo ji chu in sung ki boi ta lon tin azo ka sar pau keng ka gen in tin ama kenga ji chu ama le agu ka registration hang la bol pi in tin ken le ahung gen zo phela kha training ho ka thei kham ka chi ma ka chi zo lo ni le everyday ni tak lam chenga jogging ka bachi second ten ka bachi na ka stamina ho kinei ten ka he te kha ka ke practice alung lu te ho wa le ha pan pana panga mo ti haksal le in mun hi i thei dan dana for example YouTube pale tampium ta chalama jiti ho kha en kana ki practice he master pa hondong leng master ko pi ai numei to ki sai banga mo nang pasal tampi training ana peta ai le numei bang hong tel changa banga na training piak dan achi to am he amau to banga pasal hi banga hi thei hollo mai thiu mo ai ki le pasal banga le train thi hu na chi ya yai sung gym sung ilu changa kha ko ma ki khen top non lo jin hilale amau athau achau hi kele pasal hilale har lo de wa da me ve wai te kha neu chi kar khat sung khong flexible dewa omsak relax dewa wai ban chu ki push ma ya zo ke wala le mo numei to pasal ki khen lo yai sunga
azo an nei to nei lo le ki khen lo he sung gym sung kong kha kian lut na le chu family khat banga martial arts spirit sa mo team khat ai ke le unaw khat family khat dana ki om khatina hi le chu khatina hi te te ngai hoi kha ki push naw hin jin khatina zo lo pen chu alom pen na zo le azo adel phak di chu ama mo puak hoten dan khong he di dim nam udan to sai non gen de ama kha numei ama sa pen le hi dia martial arts boxing on zil tu ngena kana lung lut pi ma numei ya ja ka hi numei kha to lo lai sports ei lama phai kho gi va ho le ko man lam pak sung phang ami numei fit tai ja zeo enga eng hoi mo ei lama kha to ma tom numei siden bang ja yam chu kana ne ya hi le akip alung lut tak tak ai ana zil tak chu di dim a hi tu ta di na boxing a patina MMA le zil le te lai nom di hi wo chi nga MMA le hit len ka hil to ma to ma le khat ve ya bala kha to hoi sa nga le hoi ja semina tu non zo non na Asian Northeast Fight League on la thei bang chu ama le aki ha pan ma chi theya ha pan ma chi aki mu thei ma ya result na tup gu anei ka chi di azo chang ina numei kha numei ya de chan so min chin chan som chi ja ka training lo te ya chu payom ton lo pasal te le amau hoi ta ka ki train ke le tua te bang a pen te ke hata ke notice file le ka ai ke le hek octagon so lu ta bazau di ka hi ki chi tengon gon lu on kwan kho moi changa notice file ki chi che hai bang thu pe chu notice tenga mo khen khaten kwan lo le Amaute ile state ken khatte ile tam zone kwan wa wai tengla ka champion hi na la thei chu Amaute dedicate na le aki training now chi chiang ta ka ki thu ki mu thei dim nang la e hoi an na batel hunina e tu hong ina e kisuk liam khang nai chi hiam mo tak sa no plo na khong na ni om ya neo khat chu kalu chang ho mo na thimin tin le tu chu cover ta e kiswali chi case fight khong bang kha i yet chiang ina e glove bun chinwa e adang guard om loi boi mo sin guard chu mo ai achi le wai dan din mu na hi na mo e banga nang lau na khong mga deep kwan na khong na ni khaya ken ke ading ngai tu lo in ka tin mo alang khalam te ading ngai tu in ka tin ke hoi tak cha ka khiban na le amau chu thu thi mai ka ti okay hai mama e mabana la be banga yai line to kisaya kalswan to zel na som dan kha ke chu a lai si chu mo ka panggun tin ka pau don ha le sum le pa in ka tin le ji hoi chu pathin ale poi modan hun che awang pi second tin a khuti ji ka hele pathin ma som na ka donga tu ting a hi ti ting a hi choi hoi na nu le pa te le ka sar pau le loi le pa te chung ai choi hoi na chang kai ka ti ut a hi mabana hei kidemna tuam hongom to di mo e tel thi nang tuam hongom di wa hi na e bang china wai tia tel touhzel na som lai dem pang touhzel di e ai le e master Khup e to na student te kha mabana atel thi nang bang competition khongom to de le tam din chin na tuam ma hil le tam zo kha idel zo lo on hi pa chin moi lam hil le to miss dia pa mai ka sang ma chu Hyderabad matrix fight night ta di wai selection ball de kun chin hoya bang kisa khol sak di akwan thei om le kwan di chi akwan zo chi khong he ma bana chu tu khanon changa om di ai hi le dimma tom na pending na to e medal na balak na to kisaya mo e to ai gen teng bana manga na gen be utom lai bang nong gen dem e kakipaga amasa khale tigol hi interview kala ki bol khata jikha chu kakipak mama ke le tu le kipak tu gen lo the ke pu ama sa pen chu kanu le pa chungin kipak tu ka gen na chule pathin king in le kipak tu ka gen kita aji tu kakifai dingu khan kani te ho chanau te ho ka call in tin ka call ama le ki pa chamna he di tin tin no jikha
ki fight nai lo azo le hinai lo hin le ke kha azo ki koi ta ma medal hela zo sa ki koi ta e kha ka mit thi tu po in tin mo ki bang ta lo pathin kinga pau cham na hung le je ko Asian Championship dinga selection a ka ba ko no khale kapun thi tu to ong pau chap pik na zala ji kha zo lo hi le tu hi ka zo na ji hi kapu te kanu la pa te thi tu to na tu to ong la pau chap pik ji ko hi ti chule ka gen ki ta ma chule ka sa pau king hin le ki pa thu ka gen ama hin ka buina zo si hin le ong het pi alem lo phat le alam pi de ho pik second tin sum le pa khak sat le pan pi tin ka buina lam zo si training na heta hen lang ka ut te ho hong hi pi seka ama king le ki pa thu gen seng lo ka gen ma chule ala en jing lang support kit jing le tu ting tu sang hi ha zo le pha zo ka hung pang touhzel lo lamka ultimate te hi le ka hung khang touhzel theina dingun pau chap nan ai le het sik le thin ti ayan tu te cheng cheng chungin ki pau thu khang gen he ki pa hoi ma mai tuina he medal late hi abani na ho pi non dinga tunia hi adidim to ho na hi teng hun sak dinga medal la sagi hi manuna aban bana holim pi na nei ding hiya a video kha aban bana on ki koi to ding tuna lal ngai ve ni numei dang medal la mini ahiwa pasal nga le numei ni mo wai te laka tuna numei khat ma holim pi na saw loi na nei non di